Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kador bar snong lang kerding mengi harangkat lang ki pajba nong shong snong kilami pajba ban persya ya kajing siar ketang suloi jeng ki sipai border security force ta kajing ya soi kerteng ya kte kajing persya ya kajing siar ketang suloi jeng ki BSF layalam do orang ba snong u doktor bi basaya moj bat ki sekretari snong ba stenis nong kenri haba persya yak te kajing siar ketang suloi ki BSF kalakta yaki nong shong snong ban kren ban khana kham tam yaki khenna school khenna puli bat ki temmen ki kro hakajing yalang persya bat kijing soi kerteng ki nong shong snong la shim benta de ki nong mi khmat ki bab ken thup yo ba al hek MLA ka penthor khra u ba PNCM MDC ka mau khar penthor khra bat ki wei pat ki riu khrau perkhat jong ka snong ya kajing yalang laya soi kerteng bat penya do sekretari kasnong oba stenis nong kenri harangkat ki plakat belara ada ki khenna hakajing ya kren nong kinong yalam snong urang ba snong u doktor bi basaya moj ula penrem ya kajing siak tang suloi ki BSF kabla penthot je kinong shong snong haka khrekot namar kajing sawa jong katei urang ba snong ulaya thu ba ka dorbar snong kalapan jingkarshan ki pajba kari khasi jantia bat ki seng bahalang susu bat kila pentip ru bakum kasnong kala de ban penher ki shiti bat pentip syakahima melim bat karyam ban yo jingkarshan pen singa urang ba snong jong kalang kerding mingi shushu urang ba snong ulaya tu kinong shong snong ba ula deb ban wan page jaka kabaka sorkar bat BSF kila deb wat jaka ban kenria shushu urang ba snong ula dawa na ke KSADC ba kadai ban pen kloy ya kajing ai no objection certificate ya ki sipai BSF bakin yo ban pen kenria no syakawai ka jaka kador bar snong ka ai por sita yaw yo CM ban INOC lem kumta kador bar snong bat ki pajba kintur sa KSADC ban dawa ya ka NOC we demand ni persya lang keding mingi we demand ni persya lang keding mingi Blay Sibun dia keluar ya dia keluar baik self di palbak dia keluar menyimi tinggi sekam bagari bagajai bendeu kanyo sgau lem ya kejing khia jong no lang keding nama lang keding laki dak mensim ka masjid nahem ko ki palbak ko ki seng long kemi long pa ko ki seng halang toyo sgau ya kejing kang toyo sgau lem ya ke khia ka shan jong ka shlog lang keding lanu ni lek trai ye wo no jadi stio lanu ngabo amski Sitayo, ni seperti ni nyelek jauh sitading ni. Sitayo, saja je kau diskusi komplit. Mandi, sitading ni kan sini nyelek. Mandi, hak sini mandi. Oh kipak jangan ni kasi. Tengok sekau yang ni nak kering. Bagi nyami pajba alang. Hak si bondi lada ke district council kam ai ya ke jung doa ke jumi. Ini mi hilang huntai. Ko mesti nak press. Tuan sandalang bak ni. Bat i ya ke senang ke jumi ke baklan. Sisa. Ya ni bondi. Ina wi khmat ke jumi. Ya mali MDC jumi. Ikloi bondi lang bak ni. Bak ni ke pajba dah fenta. Ya ni bondi yang. So Nasrai fly osnau, lamun ni, ini sebentar lama kepres, ladang empat yo, ini jelek baik lamun dia, ya empat bah stage council, ladang ini lek dikali jongi, nasrai kan support, kan kapnya, nasrai kan sertar apa je, range kabodon hang ni hapo kading kadong lang kading mingi ngai ko beiru ya iba pensingai ibelongu MDC jongi bila ai kading kren ki bosotanan bila ai ru ya ga assurance ibne trelang na kabanta ka bha kamyat na kabanta ka jingmat denkam jong gasnong hi baro ko wei ngai ko beiru iba sang perlok baje don lang aga dingi tre ka kam ya ga imlang salang ngai ko blei kulum lang epi sa isin ki bedon bentalang ha ka singi ba ka step na kabanta
kan ni ka jing tu jong ka snong hi baro ka wei tinga ai ka squat mun kan mau fi kan dia ka por men shwa ka le no ka por ka bau kiran rijuju dong logo minister of state for home ngalai kedua yo personally ngala ai ki sti jo ka por ka ba i rang ba astong ba to berlin di dang long rang ba astong bagi bagi dong ket kam ngala ya chikmat kumnu bang yo ong bat pen senge no ya kan ni ka fighting range ka baran ni po BSF hadin ka bagi lai kedua ula ai ka assurance singi but habag layo ka assurance kedua ula ai ru ka approval ya ka BSF ka home ministry bagi di ben shift no ya ka firing range ka badon hang ni hapo lang gading mingi gani ka jing tray ka bagi la tray dadu ki por ka menchua bagi nget bang menta ka si kong ka jinget lila ka jongpi kan warra ya ka orlong ya ka jing pu ka jongi baro ka jinget li ka jongpi ka long completely a paradigm shift ya ka firing range ka badra no ki bai bidi ki jaka te hagalor ka jong ka kam ngala khotru ya ECM ba titos khain Ciyeng berdekret kalau ke iki jek ke jong pi ba fini shu ya ke NLC da ka bata ke shifting jong ka ni ka firing range ilo open i ka to ka de ke jek ke badon ke jek kedua ke jong i ngong i kam nem don jek AUM nomor makbro ka wi ke snongi don ka wi ke jek teli kum nomor ba ka don ke jek ke jong ki ke bai kedua ban ka por ba mangaru ting ting awan jeni men step awan ing ya brio de kawan ki khawai de wan ni ka tai ki snow ya ka ni ka sound pollution ka do ka jek kanu ka jek ta ya ka dik ya ka mensim ka jungi la de ka chadem ka jungi ka gende ab ngi i ya ka firing range ora aru ka jing sitom ha ka jumur ka jek berkhar ka jungi ka thya ka dem ka ya ka yeng ka tre ta khamdam da kam ta ki samla ka jungi ka don ka jing puli ka jongki ding ba ka ni ka firing range ka long sha ka jing wet ba ka jing thut da ka banta ka jing puli ka jongki ru te dei da ka daw ka banta ka sngi ngai i ba ka jing tli jo ka shlong ngim dan ardatian a ru m baga district council kan issue ya ke NOC te kublesi board kublesi jarbo nginum sim thani ka por ai bo bre gurku ingi baro i kam jam ngi baro gun snabru ya ka sngi ka bamangi ngi dawa kum ka lang ding mingi ka we ka snong ya telilang kublesi board kublesi jarbo pertasla ya ka jindon kam ban pen kan riano ya ka firing range nange na jan snong lang ding mingi hoy ngasngo thu ba ka snong nadu mensma kam song klikti ban tri sitam kumno ban yoi bakane ka firing range nang ne ban pen kan riano sa kanung ka joka ka banom kta ya ki pai ba nong song snong tenrei la kata pos nam gi sutu ka don sibon ki jinge hajiri bagane ka kam baga bi sutu nat kalong banang urang ba snong bagi nong ilam snong ilabut din tik patik ka por mentala daging tri sitam ladangim bodin ladangim update tongej nga nginong poy ka thong gidon bok pangidon kinong ilam snong kiba update ya ka status jongani ka kam ban pen kan riano ya ka firing range lajan poy ka conclusion lajan poy ka final stage ban pen kan riano ya ka ni ka firing range balai ka ong kumta namang isko tu ada kajing pertas lang aja kinong senang kalang kering mingi ubiasa ula persiang ban find out ya ka alternative site hagawai perkajaga kapan kita ya ki tenang skor di jongi bagatang isko tu baga proses kaya syakmat isko tu bagi don bun ki proses utrai khendau ki snong ki dorbarai ki dorbar hima ka revenue department no state government ka district council but kiwai idon do ki stakeholders ki bagi tiap ki sang bahala ki bagi non kami ya kai jingnya menjurlang na ka benda ka pit ka biang jong ki pai ba nong song snong wanong puslai ka district council na ka benda ka interest ka jong ki nong song snong na ngai scam bakan hapan issue baik ya ka NOC ban shift no ya firing hamte ngadi senior most MDC head district council yang mentang ada leader of opposition ngathrai ngan persangkat bala ban penstawa khamjam yang dengan kam na kaneka meet kaneka step jong kaneka hendai trik ni nga kerpat iki bor sarkar iki bor senong jong kathain dan ring satai iki sang halang bari ki wei
ya kan district council ngam lupa nunkan mat pertahanan ni masalah lagi kam bagi di ulam na kabenta kidong song yung kalangkar ding banya trelang na kabenta ban penkan riano ya kan ka fairin nang ni na jan sinong langkar ding mingi jungi guys kam bagi sang balang maper kilo ulam me kan ni ngatrai kan nu ka jaka kapala ding kajing ang tipat ba nong chok sinong nah wa ban yo snow bian Christian na kasur ka bakam jam de kani kajing ong jungi kan nek ka tendong skor jang district council bang ibu por tang sitio bak dei menle kata kala dei ke por ka bubun kajing syatang sisni asni la dei mendap ya kata ladang ngatrai mengasteng tentang ladap ipi Henry ngamtep balik ke district council kesempor news ni pek lada jaba ke district council kamle hapo ke news ni nimle kemu ke pajba ya to lamaki de lada ke district council ke fil panle ya kini hapo ke sini balabu ngin hindur pajba ke district council pada kita kinong punya senang kimna dan bakti yang nuru nomor sisin balalek dong senang tingin tip kan jayu du dan raita ngakermen dia kayak babha bak district council kanung aduh tak apa kan lena apa tak nyusni bak ngaker patru ya kiseng balang di badan pori kasih jantia ribai bakin ai ketiga men ngedang juki bakin support yang ni akan ekspor nomor kumbak ilayan nak bentak parado prasnam ban perlain nang ngene gejinge nah kuasya bakin penir kam bakin convince ya ke district council bakin isu ya ke NOC within a stipulated time hak apa por belabu nah kuasya baka district council kanung up hado bang napoy hado ang tay tangat tangam don ngai kubri